Oke teman-teman, dalam video sebelumnya kita sudah saksikan bersama-sama penampilan nomor undi 5 dan nomor undi 6 dari Seketruno Dharma Pertiwi Banjarkau Pecatu dan Seketruno Bakti Karya Banjar Bandung Munggu. Di sini teman-teman, tonton video sebelumnya di sini ya. Di sini, di atas sini ya, di sini pojok. Tinggal klik teman-teman. Dan penampilan selanjutnya peserta nomor undi 7 dan 8. Datang dari Seketruno Bakti Asih Banjar Tebel, Desa Adat Jimbaran, dan Seketruno Dipa Buana Santi Banjar Basangkase Kerobokan. Selamat menonton. Sang Buta Jingga, serakah, amarah, himsa karma. Ketika Trihitakarana tidak lagi menjadi pedoman untuk menjadi manusia yang adiluhur, maka Siwa sebagai kesadaran sejati hadir untuk menguji kesungguhan hati umat manusia. Ialah Kalajingga, sang penebar wabah penyakit, utusan pemberi jera bagi kaum Bromo Cora. Arsitek ogoh-ogoh, Inyoman Agus Wiweka Triputra dan Gradak Gruduk Tim. Penata tabuh, Ikade Arisoma Linggayona. Pembina tari, Iwayan Eka Santa Purwita. Penanggung jawab, Kelian Adat lan Kelian Dinas Banjar Tebel. Dan inilah dia, marilah kita sambut Sang Buta Jingga. Oh, pawi kenapa setuju nama sidaya? Swasta paripurna dan kejauhin pangileng-ileng. Lantulah pawi diapan wani manusan padu kebatarang arcana ikanang saring tatu carita. Ya, penelas kalau putu jiwa. Mijil sang yang kau suara tangsa hamul kunang tatu carita. Carita ni. Carita ni lemari konang cakat karang siluman. Oh, panik jakat kali pedek kali sekarang kali juga. Mau kue para petak jano, boro bocaro. Tangan nu tingring tato cincin akapu. Ia tunimitan yang siro yang betara si. Angul tu siro. Sang kalau putra jing. Wipurayo. Usah kasih kang lepas akan kering risa wadah ke manusia. Mijir sang kalau jiwa karuna kalori rupani dia. Oh tinak kan kiri parwati. Onti anu mungkin lawan siro yang petara siwa. Mijir siro yang petara siwa. Motor ada siro sang kalau jiwa. Posong tabik siro sang kalau putih jiwa. Oh, paano sawi niya kanina? Wistara ka na lang makanig sinamawar ko. Lulus ara tumawa sa lo. Napiwentan sawi niya kanina.
sangka lu jingga pok. Ane jani mana ngutus bukan anak ini. Wang sidu nyanyi dewa ngaji ngomongin jaga di mapan jaga di kali penting kali sekarang. Aku pada janda di kalaning. Ang larang yatnya amati kanang satu tan maduluran pantas tan maduluran badannya tuh kemawin ane jani lah ngutus sebuah anak ini. Oh, iya ning mangkalena. Aluh, Bang Yang Cijang ngaksang di kering dagan. Wah, iya ning mangkalena. Sigel. Mungkin cari tuyang. Hei ke kanan kiri kering dagat parang silumata. Oke, pada janoi, pada netang ayatnya, kewalasan nganu ting ni madan tato titi ning agam. Pada keberasang, pada keberasang. Wah, jak prakat si macam tau. Aduh, Oyong. Man waktu betik ni, oyong. Ni jani Yumi sudah maju jak tu bojani begitu apa-apa. Sing perlu ilaga le jani kalau ada ayatnya kang hitungan madan pang manut ning dasar. Pang manut ning madan peluduk dewa. Ujung-ujungnya melemo kan kang hitung. Ujung-ujungnya jak pastikan bangke. Ani jalan ni kalau ada penayatnya jalan apa? Alih sana ning buron tampak. Kang wang bedik aturang diraga benar walau maka. Itu nih jadilan. Jalan apa ngalan alih buron ni. Jalan juk malu buron nang apa je sana nang ada ni. Pangidang aturang Ori somong kanuri choritu. Hey, duduk sandos, banyak bangko yo, yuk, jalan tempat, yuk, wakat, ya, tempat, Kelesing, belulang, dampak, belulang, basah, jadi dong basah, jangan awak, Ani semua tadi jadi jangan awak, jadi boleh berangkat, baik, aduh, baik, jadi ni bas, jadi dah apa minum, bây giờ là cái là quá phải được ý sinh ra inom na man minum ori usomang kalu Misi sang kalau putuji orang aksiri kanan yang parwal ke manusia belum salah tanah nu tinggal makin ajian kerodan itu siru sang putu kalau itu manusia gitu Wajah ayah tu kita punya apaan kita wali wah manusia. Oh, puan kita nonton
Angin itu tinggi kang satu. Wanita kita bisa. Majak sarwani wong satu. Kalau ngari rakyatnya dan ngandut dan kadul ban-ban. Wong kenantian penyiar. Oh, jangan gering kanan jangan. Semangkannya biar dekat punang tatu cari tu. Santi, santi, santi. Sripati. Durga dalam kelima wujudnya merupakan asal dari esensi alam semesta. Kelima perwujudan tersebut melebur menjadi Kala Sripati sebagai nadi dari perputaran roda kehidupan. Kala Sripatilah yang pada akhirnya akan menebarkan kesejahteraan pada seluruh manusia. Di lain pihak, manusia sebagai makhluk yang lengkap memiliki tri pramana tidak akan luput dengan godaan dunia. Manusia diperbolehkan untuk selalu mencari lagi dan lagi. Namun, di saat semua itu sudah berlalu dan terlalu berlebihan, maka semesta akan memperingati manusia dalam wujud Kala Sripati. Penanggung jawab Inengah Suwarja, Kelian Adat Banjar Basangkasa. Konseptor Gede Edi Santika Rake Kusuma. Pembina tari Yati Darayani. Pembina tabuh Andi Aditya dan Bagus Wijaya Kusuma. Pembina dalam Dr. Igusti Made Dharma Putra SSN MSN. Dan marilah bersama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Seketruna Dipa Buana Sati Banjar Basangkasa.
Pengaksama dengan unduri kuasa padu kebetar yang mami. Muang sangka muruh hari sastra wino japa mantra samu. Wapun wani yang deki nyari token kunang cari kesini mahadri. Wapur wani kanang jagat raya. May there be without hindrance and obstacle. May the God of literature bless this performance with a great boon. May this performance become success. Pamur wan kanang jagat raya. Wanja Durga angekei kanang jagat raya. Sri Durga, Raji Durga, Suksmi Durga, Gauri Durga, kadang-kadang Dewi Durga. In the beginning of the universe, Durga, it is five consecrated forms, create the essence of the universe, and its essence turns into Hala Sri Mati. Iya kanang Panca Durga Matmahan kanang Hala Sri Mati. Iya hangar jana kesentosan kanang jagat raya. Wantian memetuakan kanang suto ibu siratanan wane. When the feminist power is measured by the universe, it will then turn into the beautiful mother, and the mother will then produce lovely child that will be loved with all of their heart. No was cakap dan may they all be happy in one family. And if not, where its mother will give everything the child wants, everything the child needs for its love. Iyo antian citan iyo ikanang ipulawan sutan iyo ikanang arto branon matang suburot pusir amang wehakan nangya ya mamrui katan ikanang lepu iyo juga malok polan iyo. When it's all exceeding the needs, all of those happiness then will turn into disaster of the universe. Iyo mangkano andian
The universe is then challenged. Appear Allah Sripati in the essence of universe, reminding it's human. But what is enough? What is no more to be added in the universe? Tarik! What yang madur kami? Mana perempuan dia? Angin yayat bikeno. Listu ayuri seberbawan. Sarati saya. Bedoro. Hanyo. Suka ni kanang jagat raya. Ayo pualas tentu kelawan kanang duka. Apaan malam palannya tanah nuan. Neng, all human remember to declare the universe as part of them. Ayo melupa kamu manusia. Tuhan kanang seri padi. Oh, Santi. Oh.